i zatvoriš, zabarušiš loše stvari. Recesija je to ogolila. To ti je kad ti dođe oseka, jedan put vidiš konfiguraciju terena koju se nisi očekivao. I to je ostalo. Mi imamo definitivno strukturnih problema koji su još proizašli onda iz stare države, prije svega gospodarskih. Mi imamo dio industrije koja je slomljena, nije obnovljena, pa sad nećemo gnjaviti ljude i gledatelje sa tim podacima, ali je činjenica jedna da mi moramo puno napraviti na tom planu. Odmorit ćemo se, onda ćemo završiti emisiju sa HDZ-om na nivou države i na nivou Splita. Drugi reklamni blok, a nakon toga završiti dio večera ćemo se Sorijade broj 173 u kojoj je naš gost Igor Lučić. Put pozitivne energije. Dalekovod. I hoćeš osigurati stan? Ja sam mislio samo požar, ali rekla mi ona Maja da ću uz obiteljski paket dobiti popust. Ja ću prvi, a ja ću nazvat Croatia osiguranje. O, gospodine Džomba, to ste vi. Želite obiteljski paket? Ovisno o kombinaciji, ukupan popust može biti i 25%. Izvrsno. A mogu li birati koja će osiguranja biti uključena? Naravno, tu mogu ući čak i osiguranje od nezgode i kasko osiguranje automobila. I to može. Super! Pitaj za razbijene stvari, smotani. Daj šuti. Maja, a šta je s onim vrijednim stvarima koje se, na primjer, mogu razbiti? Možemo ugovoriti i osiguranje stvari, naravno. Odlično. Kad se vidimo? Kad vi kažete. U obiteljskom paketu mjesto i vrijeme birate sami. Što je bolje od leasinga? Avis Maxi Rent bolje od leasinga. Završni dio večera ćemo u Sorijade u kojoj je naš gost Igor Lučić, diplomirani inženjer elektrotehnike, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku. Ali o tome smo govorili šta smo govorili. Sad ćemo malo o HDZ-u. Odlazak Ive Sanadera je uzdrma HDZ, možete i govoriti da nije li? Nisam rekao ni da ga je srušio, ni da ga je razorio, ali ga je uzdrma za treskus. Nije, niti može, niti hoće, ali je odlazak tako jake, snažne figure, političke figure sa scene, političke scene, ostavilo traga, naravno, u stranci, ali pazimo i u društvu, i u politici općenito, ali i u društvu. Ali je počelo, bilo je pa je onaj Kosor, Bebić, pa su bili druga neka grintanja, Hebrang za HEP, Mravak, ne Hebrang, ovo je. Pisalo se, ne vjerujem da je, moće reći da je izmišljeno nešto, ali nije sve izmišljeno. Sigurno da je bio on, toga ne bi bilo. Ma nije pitanje izmišljanja, nego je pitanje koju potenciju tome daješ, koju snagu daješ. Ja osobno mislim da su neke stvari, dakle, pretjerano opisane, sa pretjeranim
intenzitetom sasvim sigurno manje nego što je to stvarno i realno. A u takvim situacijama pogotovo unutar političkih tijela, i gradskih i županijskih odbora, normalno da dođe do povišenih tonova i neslaganja. Šta bi se svi trebali slagati, kako je rekao oni kad drva? Ne. Sasvim sigurno ne. A ovo su krupna politička pitanja i važna, pogotovo kad su ti u pitanju kadrovi. Znaš, koliko ćeš ti nekoga držati ili ga nećeš držati, zaštititi. Odluka je donesena kakva je i sad svi stoji iza toga. Nema tu. Kad se jedan put donese odluka, onda se to prati, a do donošenja odluka dozvoli da svaki ima pravo komentirati to unutar svog foruma. Jel? Ja, sad kad ste rekao svaki ima pravo komentirati, kako ti komentiraš vrlo loše rezultate HDZ-a u Splitu i, pa mogu reći, u Županiji u odnosu na neke prijašnje izbore? Pa dva su po meni ključna razloga. Prije svega, ajde recimo te velike službene politike, ljevice i desnice, očito nisu u lokalu pružile ono ključno potrebno što građani očekuju, a to je jasna vizija i onda izvršenje te vizije. Ja je prvi ne vidim. Dakle, ovih 20 godina ja ne mogu, kad je naš grad u pitanju, prepoznat koja je to vizija ovog našeg kolektiviteta koji će se onda obistiniti i ozbiljiti kroz kroz neko političko vodstvo, koje god ono bilo na vlasti. A druga stvar, lokalni izbori su nas zatekli u situaciji kad je Hrvatska demokratska zajednica obnašala glavnu ulogu u koalicionoj vladi, a kriza svjetska, ekonomska je već udarila zemlju. Šta misliš da je kriva recesija? Zašto je ja hoću kazati Kuret nije gradonačelnik? Ne, ja hoću kazati da je sasvim sigurno pad rejtinga stranke je u kombinaciji ključne ove dvije stvari i naravna stvar, gdje god se pojavio neki treći put, vrlo često, nije samo Split to pozitivan primjer, odnio je pobjedu ili visoko učešće. Dakle, to se jednostavno događa, opet kažem, nismo bili vjerodostojni s jedne strane i s druge strane nismo kazali šta su to naši ciljevi, šta je to naša vizija, da nam građani povjeruju. Jer ako malo bolje pogledaš učinke rada splitskih vlasti zadnje 4 godine, dakle, uspjesi nisu mali. Puno je toga napravljeno. Kuret jedan put reka i neke brojke za koje 10 minuta nabrajati. Međutim, sve je to u redu i to očekuješ na koncu konca kad si budžet grada digao sa pola milijarde na milijardu kuna, sasvim sigurno si udvostručio godišnje efektive. Ali se i dalje postavlja pitanje gdje smo mi, gdje idemo, šta želimo biti. A gdje je HDZ unutar Splita? Sad je Duje Marasović, sad više nije gospođica Kalaš, sad je Duje Marasović i šta sad? Pa gledaj, počelo je zapravo do sad njegovo djelovanje sve, sad ja ne znam što čini unutar stranke, ali je prepucavanje s gradonačelnikom nekako je najviše prisutno u medijima. Izborni neuspjeh je bio jasan, evidentan kad je Split u pitanju i Željana Kalaš je povukla jedan, ja osobno mislim, logičan potez. Da se makne. I ako hoćeš, ona je to napravila vrlo odgovorno. Ona je se odlučila maknut i ostaviti prostora da se eventualno s novom osobom i nekim novim snagama pokuša promijeniti odnos snaga i da kroz naredni period naravno probamo dizati stranku. Jer ti zapravo imaš zadnjih tjedan, 2, 3, 5 nekakvu kampanju, ali radiš zapravo 4 godine najmanje, ako ne cijele dekade, da bi postao vjerodostojan. Prema tome sad treba vidjeti koliko će ova promjena dati zapravo snage i uzleta. Ova nova gradska vlast je tek na pragu rada, tek trebamo vidjeti. Malo je toga što ja osobno mogu ocjenjivati da je napravljeno i stvarno istina, vrlo često imamo razno prepucavanja kroz medije na dnevnom redu, a ne zapravo posao, pa onda ako hoćeš i ocjenu pravog posla. Ja to sad još uvijek ne vidim. Sve su velika očekivanja.